Tarik ban pelong ya ki jinglekai hakilik baper nado kalalika pat hado ke Saudi proling. Te perlak habapai ki jinglekai hakilik baper jinglekai kin sedang mentau penai. Habapai seri Spain hakilik lalika jinglekai kin sedang nado ke khatsan terik. Ke jinglekai ke bankong deh dan ke Girona Persia ya ke rayu walekno. Katba ke Barcelona kan yakun hakasni ke Bot kata ke Kanriu terik ke Barcelona kan yakun Persia ya ke Mallorca. Habapai pat ceke English Premier League kan sedang duduk ke Kanriu terik ke jinglekai ke Benongkong dari hapedeng ke Liverpool Persia ya ke Bournemouth. Katba ke jinglekai ke Baar dari hapedeng ke Aston Villa Persia ya ke Newcastle. Habapai sekelik Bundesliga kan sedang hak Arpulai terik ubenai bapra. Ke jinglekai ke Benongkong dari hapedeng ke Bayern Munich Persia ya ke RB Leipzig. Habapai patsya ke Series A hari Italy kan sedang ke Arpulai terik mentau benai. Ke jinglekai ke Benongkong dari hapedeng ke Girona Persia ya ke Lecce. Ke jinglekai ke Baar dari hapedeng ke Sassuolo Persia ya ke Napoli. Habapai patsya ke jinglekai hak La Liga Portugal kelas sedang lupa nadu menin baka Sporting Club ya ke Casablanca daar lanot gol. Habapai patsya ke Saudi Pro League 4 ya ke tarik batikna ban sedang ya ke jinglekai bat kandan chua da ke Saudi Super Cup bat ke King Cup Champions. Habapai Rusia India 4 ya ke tarik ban sedang ya ke Indian Super League bat on sedang chua da ke Super Cup. Diperlak habapai patsya ke Al Nassr nya kun Persia ya ke Al Ittihad ha ke Saudi Super Cup ha khat kandai terik mentau benai ha ke jingkun semifinal. Diperlak kan ke tarik ban sedang ya ke gilik bak hampau bat ka ai gilik ke ba pikwa ba banyak page sa ai ki komen jong pe ta do malaya kendo ke wai pat ke video kublai shibona.